Ia saudara senong iba peniat, ia kani kajingalan kejemi, nadu hat arbaji, kawai ke parti harian kawai bat hadu kani kakilit mat ke pemerintah saudara baik, ngai bila kerkong kamet kapat dun lebih, nama rapikir kiting lalai saudara. Ublay unkurku ya pi saudara ya ke komiti senong bapi barok, bat na permit stem baga de gasdom kan nang kieu irat nang ni sakma na ai poblei ke pangah kan kapor ya orang ba obladet ai jing kren na ka jingmut ke jing perkhat ka basit hem kertang ai poblei ya ba bat stem regathiang usiting MDC bat kumju ru ukertong MDC jong ka parti NPP sasi senpat nang ni na po Mairang constituency. Nai kulay kertang yakin nong kitam jo ke parti ke jongi hapo Mairang blok. Isodari long sa hapo salay po 1 minit na tangam julah bantren halu lay 1 minit. Don tiba kren si kita siten don bakren si kita 2 minit. Ken mau bahakat nang slen nang bakla bantren. Ngalayos ngayon, layo hagi social media, doon kinong yalam kibagrenhi, nagupostang, nagubakot. Kat nang kren ng light, kat nang kren ng light. Upad ba o kunsi, sukunsad, habak hatu, letang kumubriw. Uba, kalaer, kawanbe, nakadiyang, bata pekno, siya kanon. Tengah kuat bangkren akan dikapor kendiat keligi poin. Namar kapor kamsa pihak penyelik jauh lihat. Bananta pihak ya beru salah kijong kisnong kijakasong jakasa. Kublai si hajamu ko kipai bakai. Kipai wan akan dikapor ban syaskor ya kejepun syai jongi. Naneku ya pigi babon ba ki political party hapo kejela megala jongi. Nado uar hajar katra na sukwa ban yalam ya kejimut kejeberkat jompi bapin snotu bat bapin ken mau leni ban ken mau ru ya ladi kajing len ten mau ya ka parti NPP ka balak balak na kan mau ki ong kade ka parti karu kade ka parti hana ka balak banderu ya kajat benreu jongi katakan ini isu haum ar hajar khatra katakan election nganya tu yapi habaki breu ki patba jong kejelam begala jong ki keren ben ki parti baper ki keren ben kabapla ke jubab kabau pleu ai ya ki patba kejelam begala jong ni baklen poi perkhat nilayo penban hawa ajar khatra ban yalam ban simti ya ka sorkar hapo ke jelam megala jongi hapo ke jingelam jong konrat sama kubu chief minister biang nakam kaki paipa banga ong ya pinunta ni ya kwa ya ke jingkela man ka election ki preo ki kren japan ke jingkela ko ki paipa jong kemairang POI ka eke cingkela ka baka sorkar hapo ke jelam ka NPP gila persang banuan ra keleng saudong hakaway pa kaway ka district ka bakong san atharay ka jingkerku ka bangin ka parti niwa kadu gila banuan ra sapi ka day ka district ka batmay ka ba PPO ka ba pensanya pi kitpay pa jom kanilakhan ka area baro kaway ka Eastern West District mano bale ya kanini ngane tu ya pi kibabon kikam ngayat nangne na po Mairang habang alay sisen sate Japo airport na yan ilan ba ito kanina surok nangne na Mairang sanong klaw bani sa katarkma bani sa tesrani gaong ibikalanti kaladay lapa kung ka national highway mano bale ko kiparlope tongin ya paiden kandiyak tongin ya kali balay ke bangitang dondawan ong baka parti NPP kaneka parti kabamlong banong baka parti NPP kaneka parti yung gigaro
ubah tu prestun udah iwe. Mentani orang pingan presiden, ada state presiden jom ke parti, ubah penyiar yang kecelah megala barok kawe. Tengah kuat bahkan rung hak ajabin jom pi. Don rung kita kena mentah khatam ne for election. Kita orang hana baka parti NPP sukela tang ikerten kendiap Henry Kadei hingga BJP. Don kita komo, don kita nget, don kita siapten ki ongi ya utau MDC jongi ya bapak skem ki yu bak prestun tang baka parti tengin ikenat. Ni keji keren joki ke bangasdo ke badai sisa dengan batai yang himen tak jadi ka NPP ke mau ke parti NPP jongi lasen dau tu real crowd Nagaro Hills uleti sama ubadai tamma uro ubayo yang akan balong speaker jom ke Lok Sabha hangkai parlimen ulara ibu burung menjelam dikelai jongi sya clear jongulung dari lembah jong muda crowd jom ke jelam dikelai jongi baru kawai barulah tahu yang ada ke parti NPP ke Jimbut jom ka laga pipule yang kawai pakawai ke lain jom ke constitution jom ke parti ke jongi ke lomba ngikwa ban ai kecing yada kabapura yaki ripat yaki tribal ontan hamegala hendai hanmot is jongi barokawai bakungju ru hapo kari India Islam kiba bon ba kibreu kiba wan kelen saudong jogar India kamtam satai Rajasthan satai UP sa Gujarat kiba bon ba ki tribal ki pai ba ripat kiba sa nyonben hati hepa kiba bon ba ki wan handai hapo party office jongi hadeli padong snobha to ya thauno ya kadilo party wan ra ya ka party NPP hapo ki jela ki jongi bakin island ya kajing ya bakpura na kabenta ki ripat ken mapi ato kata ki ken kordo hangkai apa Uttarakhand dan senuan uway ulong yalam jom ke parti ke Remba uwan genu yang awan genu ya UCM ubalong national president uang itwa palang bandon ke parti NPP nama nila pule yang ke riti trekam nila pule yang ke constitution jom ka bat itwa ya kaban bendi ya ka wei ka kenat rekam juga parti NPP hangte ya kejela namar bangila syanyon ben bisa leben ila salemor ha kita ki hepai ha kita ki nom sensar ki mas sensar ha kanom rim jong ka diam bat punta peket kata kade kanom rim jong parti NPP ki pai ba bai ngangamut ban ong ya pinamar kata Snow bahawat snow no way ya ke parti NPP ubah bas kemu yang mentan dari ke parti ke jongi ni kinong yalam hako ke parti ngani thoyapi ngida khan ngida ken ngida petik patik swabengin ai tiket swabengin khot pakin join se ke parti jongi niyo ibau neude usama ramba ubala ibha ubaya uba lui uba bit uba biang nakaminta bang syakri yaki paitba jom kemairang konsensi barokway nakadakadaw nada one man platform kadang hakadaka janit nakabenta ban kirpon yaki barok kimadon na hakadaka badan snowha ban ai kajing kersan kabapura nakamenta ungiw kandidat jongi kenang bahaka arko sauterik enila jok Inasyan, inakmen, ban lemba jong uniw MDC jong pi, uba pinsak berkupur hagas kinyomut, kata kadeka arko sauterik, undero upay ubahe, uban ring nangke na sekretariat, syaki konstituensi kisong kitao, jong pi baro, kantoy ka cingkerku, kantoy ka development, kanyo iya ka cingkela, jom kasnong katau hamni hapo kemairang konstituensi Barokaway banwan man persay hikmat jobi na kaliang jog parti NPP
Kani katem MDC kabasdang na do ar hajar kat kendai. Kade katem kabakam kerpang kabadang sukut sen kata. Namar lemba jong kade katem kajinglong MDC jong ubak batkem retatiang. Kenmau hadon hadu nyau telitian. Kibaka district council kapau. Kabaka state government kabagi yesong lang. Ban penbit penbiang yang ketakaan kabakitra. Menda kalalongan. Namar bau gubernur ula approve lane ula asen ya kinekian jikadun tiba kenekaan kane pateng la pateng baka jingtrei kam jogedes council kane pateng la pateng baka nang penklan susu ya kariti kedustur ya kar kompenya kam penyajam kapul ke kakak ke paipa kejat benriu jom kane kai riu niau tret kata kadai kabangakwaban ong yapi tang kendiat namar kor kamsya kawai na kita kian kiba kam don kam kiba lapas hakade katem kabadang sudet kadai kata kabingi ong kaan kendeu kaan siap kane kaan kendeu kaan siap kane thuk yapi ko kipat ba nuk song jong kane ka konferensi barok away kaan mentakalat rekam bakabakaan kabakong santam kabangakwaban pentik ya pikalong ba pilalong sisya utray katray kitray jong ka kandeu ka siap nadu kari genti nadu karira karikur karisnong karihima barok lapen kanti katung kahok kabapi pilayo kata kadai kabana tuak dan persai hakmat jompi anum dan su kan kedukaan kabanwa banla paman kene jubor kabala paman kam jubor yagi jaka yagi puta jompi hakisnong hakithau hakahima ka jompi hanrei na ong yapi bakane ka jinglong trai kabapaka kane menta lemba jong kedekaan kabadang supasyen lemba jong ke district council kaan kabaar kabamenta dam kendiat tayo kendiat benai haudu benai Januari latai pipu yapek iki social media bio i bakadon kajingalamba balap penyong dakat hasil atau nomos district council hakabalalung lang yakikur baro yakis nong yakinong yalam snong kebalong ki rambas nong ki sodar ki sem bat kunta ter kiat lo kiat tuj hantai apulu ulat jong ke jelam negara uwan sakhilang ya kata batu ayo ya ka certificate kum kanong muna na kabenta ban ong pet kanekaan ni ai happy nakaliang joka sorkar pe na kalian juga sorkar telah ni ayapi ya kade kapor kapapura kae kata kabenengkom ompat judon haka history jong katis council ompat judon haka history jong kapriun nyopre bapin yo daka certificate mapikirang kakur kabadon laka jong kapur hakelen saudong kapriun yotrek mentap hidon yakaan hakti jongpi lapen skem dapat diskausil bab hidon kaan kabasken kum kapur barokawi kabaan kiseng kentei jong isdong yopri mensua khot seng kentei kiseng samla snong yopri mensua khot seng samla tanghaslah balik nabarba abdon kaan gabapen kampu haka to kasi nila ayu ya ka certificate yakin om kitkam jong kaseng ketesnom kaseng samlasnom kineru kiladon ya kabor ka ikhtiar lemba jong ka kasihil atanas district council hato kamlong gejing keku ko kikon sama baik
Mapikil kentay, kiseng long kume. Hato kamlong kaji kumo, ya kan ne kapaten kabaduan. Bagang eskem, bakine kiseng di baper, kinang tiu syafran, kinang yat dan nyatre kakam, ban syakri, ya kasnong ya katau, bat kunjuk ban syakri, ya kari, bat kajat benriu jongi barok. Nangka syusyu, ngakuak ban persyai hakmat jongi. Hakabedei bat kata Indonesia. Kata Indonesia kabagi penduduk ya kat customary laws bat Indonesia. Kata ruang ya pi. Kadika ain kabakan saitam, kabakir pangtam, na kabenta jongi kum kajat benriu barok kawe. Tengah kuak bat ong ya pi. Kaneka election embassy. Na kata kalau ngapa don kam sibone mangi nakaliang joka parti NPP nilabo lepa ye kitong penreu jongi upai pa jong ka hasil autonomous district council batunju ru upai pa jong jate hill district council ki ai ye kejikersan bagi sensar hak executive committee jong kini ki atli ke district council nin persang susu ban warna yaki anti kanun kibiya David direct bat kisdong ditau kabe David direct bat ki lomye longsem rengkat bat kinong sukses dong rengkat bat kis bat hima bat ki rayot kumju kata kade ko ngapakan au nakmat jobi kabang mangi nakaliang kapati ni angnot te hakane kapor hakane ka klimat namar kapor kaya este ko kilong kubi kilong pa ki kun samla bai kabang akot daka jinx ngawit to nginyami nakane ka lumpung nakane ka jani ngidilay pai sala ki jobi slong ni tao nginyalek ru bat persai bat perskotu ban kerpat ban kerpon baparo hakane ka arpoy terik kin ay ya ka jing kersan ka bapura ya umeu rurangba ubala syakri ya pimentala hreusnen tongit bertemai biang ya kecing syakri ke jongku hakin ke kendiat sengi ki banuan kenapa undang rak susu ya ka burong jong ka mairang constituency barokawe batongin longru kibriu kibat kiblay ubreu ba kapet mga ngipet mangi kukinong yalam jong parti ni ihun ya kecilong kecuku ni kenat ya kecilong kecuku ni ihun ka mesin baju ubreu ubat kiblay nana kuapan ong ya pi ko kikme kikpa ko kikon samna bai watsya yalam bakla haki bapna kathli kumba om ketok jiluai manne kiba he taneten am ngakwapan om ya pi nginem bit ya kumpun kita hanrainin ai ya kajing kersaan ka bapura na kabentau bat skem rengka tiang baun kit biang ya kajing kelengkor kumba om ya pi dakana pi penjong ya un ban song hajan jonga un lek song hajan jong ukurat sama un lek ban rum sya kamra jong wasauba ubalong di petisien bat tunjuk ke minister jong ke parti jongi gina don lang hante sekretariat un warna ya ejing akhia kacuan jong kasdong jong katau bat kiwe ke babon jat ke babon rukom kokun sama sya bangat jong ngakwa loban ong ya pi Ngau bahawat saya lambaklah haki tu kijit keno kijit keren ni social media kiba per kiba kiong ba pigi sama pido kamu dujang duna nadok sedong bangan lamu deputy chief minister bat hadu kini kisni bat khidmat ka bamenta ngakwa ben ong ya pigi pat ba Hakalim tiyad jongi ar hajar khatra hadu ar hajar athulai ngiken mau ar hajar athulai ru ngisa lem mau mslo tau chu kawe ke parti ru ka gedau tibet tangia ka NPP hadu bang teng habang alik sa konferensi lejong nasnau diau nasnau du mensir namar ba kajing syak kawakti
kabat teng kumubreu ngis ngau tulot ngis ngau suai bat ngis ngau du mensin wat hapdeng kita kisah snem di balalek no jong uar hajar arkulai ubah mangi ngin jutia ngin judem haka toka por ba wan ka jinge wan ka toka klam ka ba syirkheba ka ba wattam ban ya ai khulei ban ya lek paramajan marpa ban ya chongkai ban ya kren bati bayin ba semno ngin lasu ngakan mau ya kita por nganya tu ya bi mangi hangkai hasret kriat mangi hangkai halaka jong kayen kasen namar bagi dei ki syakri jong upai ta nganya tu ya bi nganya tu ya bi ngaru marwei ilong jong asa away ke beling mangasa away pat ke beling tang mani bendu pat dikun long so hapsiu bye na siliang bisa siliang berkat api kecik sekau melung kecik sekau senai ya kajat benreu ya kajela batum ju ru ya kamalani denai ngoong ya piu blei ulak penyiat ngilong diang kumne tumi ngilong mentang ar hajar athurai ngana berkat bagi paitba jome celami kala jongi kinong kublei sibun kupati NPP hapdeng ka sau kasiam hapdeng ka klau kabat daker saudong da tasnayap kabaker saudong da gicima da gicing penban pila ya kaban jini nang tasya siliang baru penyalang lang ya ikon jopi sya siliang duriau hapdeng kamet kabasyat kabaklan kababit kababiang baru kabadon kajing kermen bat kajing snan henrei hapdeng juga tamisya bon kicing tenju nisya bon kicing kenok ke balai bojal balai kursi kai kebajia hau benai balai hak kinyo bon hau benai balai ar hajar ar kulai keparti jongi sasisin pat da kicing kerku dai ubanai trong da kicing ram unong mo unong kau ngiyok biang pat sensar ya sorkar sasisin pat hadu kanegasi kabamenta nganasin baka kamban syakri ya kipaipa kakamban longkung ki MLA kakamban longkung ki MDC kakamban longkung ki MP ken mau baka de kakam kabak kentang kade kakam kabak hia kabak jenjar kabak sitong namar kamalade barok ni hapan tanur kiaka sasisen pat ngakepat TV togin ni nanti da kamansin kabasithem in ai kecing kersan kabapura ya ibak batskem rengkatiang usiting MDC uban salom biang usiting MDC hadin juga aku sautrik jong uneu benai ba sabangan song togin ya omlang lais ha kakot skau bahaya rakti ya ta ha kakot Kublai lebih, kublai saja.